ahubwo ikintu kintangaje Justement nge natekerezaga ko bari buza kuvuga wenda bati hari ibyo bintu gikurikiranyweho byo muri RIB, ariko ikintu bashingiyeho nicyo kintu kintunguye cyane. Amahirwe yo kwiyamaza ya Victoire Umuhoza Ingabire mu matora ya 2024 yarasigaranye yayoyotse nyuma y'uko urukiko rwisumbuye rwanze kumukuriraho ubusembwa. Ingabire yagizwe umwere n'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu, yasabaga rero guhanagurwaho ubusembwa mu rubanza abasengura politiki bise u Rwandanze, mu gihe n'ubundi inzego za leta zitabura kuvuga ko ari umunyapolitiki wananiranye ndetse udakunda igihugu. Mu makuru yacu kandi tukiri mu makuru y'ubutabera, Koloneli Byabagamba na General Frank Rusagara bikuye mu rukiko nyafurika rw'uburasirazuba mu rubanza barigamo leta y'u Rwanda ko bifuza ko bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Hari abavuga ko abagabo babiri bari mu biganiro na leta byo kuba bakurwa mu bafungurwa cyangwa se bagahabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika, kandi impamvu babikuye muri rukiko. Ikigo mpuzamahanga cya World Liberty Congress kiramagana amatora baringa agiye kuba muri uyu mwaka mu guverinoma y'igitugu atandukanye. Muri aya guverinoma y'igitugu World Liberty Congress bishiramo u Rwanda narwo rutegura amatora muri uyu mwaka, turaza kubigarukaho. Deal y'abimukira yo kuzana abinjira mu Bwongereza batemewe mu buryo butemewe n'amategeko mu Rwanda ikomeje kuzamo amananiza. Kuri ubu leta yashyizeho indi gahunda nsha yo kwishyura abasaba ubuhunzi bageze mu kino gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, bakabishyura amafaranga ya n'itike y'indege ibageza mu Rwanda. Guverinoma y'u Bwongereza ikomeje kurwana urugamba rugamije kugira u Rwanda igihugu gitekanye safe, ariko ikomeje kugongwa n'inkuta zivuga ko igihugu kidatekanye ku rwego mpuzamahanga. Mu mahanga, umuhanzi rurangiranwa w'umufaransa akaba n'umunyamali Aya Nakamura ari mu mazi abira nyuma y'uko atangazwa na Perezida Macron ko ari we uzafungura ibirori by'imikino ya Olympique izabera i Paris. Amagurupe y'Irondaruhu namworoheye, ariko nawe nigeza yorohera namba. Muri Haiti amabanda yobowe n'uwiyise Barbecue yafashe leta. Haiti iraziriki ni igihugu ubundi abanyarwanda bari bemerewe kujyamo gusura nta viza basabwe. Ikaze mu makuru yacu arambuye. Amakuru yacu tuyahereye ku munyapolitiki utavuga n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire Umuhoza wari wandikiye urukiko, waratanze ikirego mu rukiko asaba ko yahanagurwaho ubusembwa kugira ngo yemererwe kwiyamaza mu matora yo muri Nyakanga y'uyu mwaka y'abadepite ndetse na Perezida wa Repubulika. Ni ikirego abasengura politike babonaga bakavuga ko ari ikirego cya Rwandanze, kuko n'ubundi leta isanzwe itamubona neza, ivuga ko ari umwanzi w'igihugu ndetse adakunda ubutegetsi buriho. Ingabire Victoire yatanze ikirego avuga ko igihe kigeze ko demokarasi ifunguka, igihugu kikanyura ku mategeko ndetse abatavuga n'ubutegetsi bagahabwa umutekano ukwiriye, uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa. Nyamara nubwo Ingabire Victoire ivuga gutya, u Rwanda ni igihugu Human Rights Watch, imiryango mpuzamahanga irengera abanyamakuru, amaguverinoma harimo nabo bakorana nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ari igihugu kitorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse kikaba gikunda kwibasira. Hagati aho ni ibirego guverinoma y'u Rwanda ihakana. Ingabire Victoire mu ijambo yahaye abanyamakuru ubwo yaramaze guhabwa umwanzuro w'urukiko yavuze ko urugamba rukomeje nubwo bwose bigaragara ko nta butabera buhari, kuko avuga ko ingingo zashingiweho ikirego cyiteshwa agaciro nta mpamvu zifite. Avuga ko hashingiwe ku itegeko ngenga, nyamara kandi urukiko itegeko nshinga ari ryo tegeko rikomeye mu yandi ndetse ryakwiye kuba rikoreshwa muri runo rukiko ku kirego cye. Ingabire Victoire azwiho kuba umugore utoroshye ukunda kuvuga amagambo akakaye ya politike, aho bivuga ko ahanganye imbonangore na leta y'u Rwanda ayisaba ko yakubarizwa n'inzira y'abantu demokarasi ndetse igatanga ubwisanzure. Nubwo bimeze bityo, yatangarije abantu ko atazigera ava muri uru rugamba yatangije, ngo nubwo leta ikomeje kumwogeraho buri miro yanga ko ajya gusura umugabo we umaze imyaka myinshi arwaye. Ibi akavuga ko nubwo leta ibimutsikamiza kugira ngo irebe niba yavamo, urugamba rutazarangira u Rwanda rutabonye demokarasi. Tukiri mu makuru y'ubutabera rero, reka tuyaganishe kuri Koloneli Byabagamba ndetse na General Rusagara bakuye ikirego cyabo mu rukiko nyafurika rw'iburasirazuba. Tubibutse ko urukiko rukunda kuburanisha ibirego
by'abaturage bo mu karere ka East Africa bavuga ko amareta yabo abangamira. Nubwo bimeze gutya reka basengura politiki bavuga ko abagabo babiri bizwi cyane ko bari bafite ubucuti bwihariye na Perezida Paul Kagame ko batapfa gukura mu rukiko nyafurika iki kirego mu gihe nta bindi biganiro byabihari hagati yabo na guverinoma y'u Rwanda ngo barebwe uburyo ibintu byashikishwa. Tom byabagamba General Frank Rusagara bashinjwa kuba barashatse kugambanira igihugu ndetse bagasuzugura inkiko za gisirikare. Ni birego bita ibya politike bavuga ko icyo bazira ari uko barenze leta ndetse bafite n'abavandimwe mu mashyaka atavuga n'umutegetsi. Tom byabagamba afite mukuru we witwa David Himbara na Frank Rusagara akagira n'abandi benshi. Imiryango myinshi ifite ubutegetsi muri FPR iri connected ku buryo iyo umwe agiye muri opposition akenshi usanga afite abavandimwe ba mama bakuru babyara bose bari muri leta y'u Rwanda. Dukomeza amakuru yacu. Ikigo mpuzamahanga cya World Liberty Congress kiramagana amatora baringa agiye kuba ku guverinoma y'igitugu ku isi. U Rwanda rero narwo ruza ku mwanya wa mbere mu bagiye gutegura amatora baringa nk'uko World Liberty Congress kibitangaza. Iki ni ikigo giherutse gushingirwa i Washington. Umuvugizi wacyo akaba ari Mademoiselle Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina. Bavuga ko muri uyu mwaka amareta menshi y'igitugu azategura amatora baringa kandi ayo matora bikaba bizarangira n'ubundi bayatsinze ari abari ku butegetsi kuko nta alternative politique ihari. Karine Kanimba umuvugizi wacyo avuga ko nubwo yagiye yumvikana cyane anenga leta y'u Rwanda kuva se yafungwa ndetse na nyuma yaho afunguriwe. Mu Bwongereza hongeye kugarukwa mu bitangazamakuru. The Times irandika ko noneho Ubwongereza busanga ubona nkaho gahunda yabwo yo kuzana bimukira mu Rwanda iri kugenda ipfa kuko byanze barwana n'urugamba kugira u Rwanda igihugu gitekanye safe, ariko bakabanganya n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'abantu bakomeye bavuga ko iki gihugu atari safe ku buryo cyakwakira impunzi n'abimukira. Ubwongereza rero ngo bwashyize ahagaragara porogaramu yabwo nshya noneho yo gukangurira ababugeze mu buryo butemewe n'amategeko kwishyurwa amafaranga, bakishyurwa n'itike, bakabona kwishyurwa no kwivuza ndetse no kwiga mu gihugu nk'u Rwanda. Ni gahunda Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu Bwongereza Home Affairs ivuga ko rwose ibyo nta kibazo n'urugero yasanzwe ahubwo bagiye kubyongeramo ingufu kugira ngo abantu bajye bajya mu Rwanda. Nawe ubizi neza niba ayo masezerano cyangwa iyi porogaramu y'Ubwongereza ifite aho izahurira na plan y'Abongereza yo kohereza abasaba ubuhunzi mu Rwanda, hanyuma bagerayo bakigirwa kesi zabo, hanyuma batsinze bagasubizwa mu Bwongereza. Reka amakuru yacu rero tuyaganishe mu mahanga. Umuhanzi rurangiranwa w'Umufaransa akaba n'umunyamali Aya Nakamura ari mu mazi abira nyuma yo gutangazwa na Perezida Emmanuel Macron ko ari we uzafungura ibirori by'imikino Olympique izabera i Paris. Amagurupe y'irondaruhu namworoheye ariko nawe ntiyayoroheye. Mu rukuta rwe rwa X cyangwa Twitter yabwiye amagurupe ko mu by'ukuri ari ukumwamagana gusa ariko ntarikirwa mukoraho kuko ari we muhanzi kazi wo mu bihugu bivuga igifaransa ukurikirwa cyane ku isi. Aya magurupe yagiye amwamagana avuga ko Nakamura nta gifaransa avuga ndetse atari umufaransa wuzuye ku buryo ajya guhagararira abafaransa mu bintu bijyanye n'umuco. Naho muri Haiti mu bandi ayobowe n'uwiyise Barbecue yafashe leta nyuma yaho Minisitiri w'Intebe nawe yeguye. Haiti irazira ikirere. Ni igihugu Abanyarwanda bari bemerewe kujyamo na visa basabwe. Twibutse ko Haiti ari igihugu cy'abirabura batwawe mu bucakara bakaza kwishyira hamwe hanyuma bagakira igihugu cyitwa Haiti. Haiti yagiye igira ibibazo bikomeye cyane bitari by'imyuzure, ibibazo bya politiki, aho usanga kwigenga kuri France Afrique cyangwa Faransa bigoye cyane. Hari bivuga ko Abwongereza, Amerika n'Abafaransa baba ari bo bari guhirika leta kuko ngo yashatse kubihimuraho. Ayo nta makuru avugwa kuko bashatse kuyihimura. Reka tubashimire rero ku makuru yacu mwakomeje gukurikira. Mbifuriza ibihe byiza cyane. Amakuru nakagaruka, Uwiteka abane namwe. Tuzasubira mu makuru yacu y'ejo ku munsi.